U Raja Arsa Gamingu danas ćemo igrati Dream League Soccer, prva epizoda. Znači, nećemo igrati danas online opet. Moram brzat, znači ovo da igramo brže malo. Kako da kažem, nemam vremena puno. Ajmo, počnemo, njihova lopta. Lito. Prošli put 2-0 za nas bilo, ja odigrao jednu utakmicu malo prije. 3-0 pobjedio je. Ajmo, Tabor. Ovi su jaki Bristolci. No Lito. Ajde, brže. Ne, potiče. 41%. Puto navijačeva. Ljudi, napišite u komentar da li želite da mijenjam ime ovoga kluba. Ovi su jaki Bristolci. Kad kupim pare kupću Diego Costa. Aj, zazdu se. Ne. Dobro. Ajde, ima li koga da ubaci? Neće golman, evo korner. Zuma. Dobar, ajde brže. Lito. Lito fulago. Ajde brže. Nemam puno vremena. Lito offside. Yes, to. Ajde sad. Ne može ni jedna proći. Brže, brže. Jedan nula. Hanson dao gol. Evo vidite ga. Ali vidite ga fulio. Došla do Hansona i Hanson ga lijevo. Je li lijevo? Jeste. Ajde idemo 1-0. Pa u vrijeme opet izmijenite. Želio izbaciti, ne ga obaciti. Nama van, ne ga obaciti. Dvije. Ajde igraj naša lopta. Junama je dao prošle epizode 2 gola. Znači, dobar je. Još nisam saznao kako se zove aplikacija za facecam. Evo ga Jones. Ajde Jones. Dribbling, sjajan. Korner. Junama, uvijek gdje? Pobrkam nešto. Ovo, kik. Ajde, golman je. Znači, malo prije sam krenuo snimat online da igram. A lik izlazi iz utakmice i tako jedno, 2-3 utakmice sam pokušao igrat, lik izašao. Ne veze, ne igram ovo, bolje išta nego ništa. I na Lito strijela, 2-0. Aj bre, uraz.
Dobar. Idemo dalje. Wonder what that goal will do to the script of this drama. Smith. Oh, well timed. Now Nolito. Johnson. Confident goalkeeping there. Nema veze. Ajde brže. He chooses to throw this one Sad out. na loptu. And he's won it back for his team. Ju nama. Ne može do lopte. Konto sam mijenjat kapitena. No cards yet from the ref. Ništa, ovo poruka s Fibera. Igra, idemo dalje. Opet. Jes dosadan, Marki. Još jednu pošalji sluč Wi-Fi. What a well-timed tackle. Now this could be costly. Oh, well-timed. And now Zuma. Ne. Ajde, prođi više da me ovaj ne zvuca. Oh, he has a good Ja primi gol, ali... conviction. You've got to admire skill. Ajde. What a fantastic bully finish. Nije Well, veze. they've taken the lead, and I wonder now whether that will give them some momentum for another goal. What a well. Ja, jesam igrač još. He showed a bit too much to the opposition. Ela, dosadan ovaj Mehmet. He did well to win the ball back. Vas nasmijem ovo. Evo opet. Sam sekundu. Ajde igra. It's with the striker. He's found an opening. That's well Ovo on prođi target. više vrijeme. A close lead here, but the losing side can still salvage a point as they look threatening. That's Cool. full time then. No doubt Pobjeda in my naša. mind with that decision. This player Hajde još reklamu da odgledamo ide. Kraj. Ne. 42 konca, treći smo. Ne bitno. To je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ako vam se svidio ova epizoda, bacite like, dajte subscribe i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!